Puno prije danas popularnih streljana pucalo se u prirodi. I to kuburama. A upravo nas u Svetoj Nedelji očekuje jedan pucački vremeplov. Tradicija pucanja vam je inače iz Zagorja, znači stara negdje oko 550 godina. Za Uskrs, odnosno uskrsnuće Isusa Krista, čuo se nekako jaki tutanj i svjetlost. Znači, to se u ono vrijeme upriličilo baš s tim nekakvim priručnim kuburama koje su za to vrijeme bile, a mi danas evo tu tradiciju držimo i pucamo da se čuje, da je to glasno i da ima svjetlost. Ekipa zaljubljenika u kubure tako je 2004. godine osnovala Kuburaško društvo Gromovnik, u kojem djeluju 24 pucača, a nastupaju češće i od nekih estradnih zvijezda. Godišnje imamo nekakvih 30 nastupa. 30-ak nastupa manje više, ali uglavnom idemo na manifestacije koje su od značaja grada. A je li ima pucačica? Nema, nažalost. Bila je jedna i ta je odustala, tako da imamo samo muški dio. Potjerali ste ju ili? Nismo potjerali, ali evo ga. Ravnopravnost spolova u svijetu kuburaša očito ne postoji, pa je vrijeme da to barem malo popravimo. Iako se čini jednostavnim, pravilno pucanje iz kubure puno je sitnih i važnih detalja. Svaka kubura malo trzne. Ako ide, ona mora ići pokraj glave. Znači, ne smije biti ovako, jer ide prema glavi. Bilo je i takvih slučajeva od početka tu kod nas. I kako to završi? Malo šivanje i ništa. Kad ja velim može, okinete. Može. Idealan način za oslobađanje nakupljenog stresa, ali ne baš za svakog. Je li pucanje iz kubura zanimljivo kod turistima? Pa nekima da, nekima ne. Znate, neki turisti to prihvaćaju onako dobro, a neki baš boje se. Znate, ipak je to glasno. Jel vaš trening izgleda da se vi sad nađete i pucate kad vi želite ili kako to ide? Ne, nažalost nije tako. Znači, mi moramo za svako pucanje dobiti dozvolu od ministarstva da smijemo pucati i da možemo pucati. Kad nam oni odobre, mi kao udruga Kuburaško društvo Gromovnik imamo dozvolu za izvođenje glasnog pucnja, tak se to službeno zove. Mene sad zanima neka onako najzanimljivija anegdota s tih vaših ceremonija pucanja. Svašta je bilo na Vinkovačkim jesenima kad smo bili i dole vam puno konja u koloni, znate. I kad smo mi pucali, konji su počeli bježati, znate, kaj to je bilo onako... Atraktivno. Atraktivno, nisu oni znali zapravo koliko je to bučno. Bučno i zarazno, poručuju entuzijasti koji ovim hobijem čuvaju mladenački duh, ali i jednu povijesnu epizodu koja je postala pravi brend.